kavlu olur ırlarda sen için doldura kuygular kaldırvay bakaldı balalık süyüler emi artta kaldı tolganı günümlerin kutuktayım senimin tolganı günümlerin kutuktayım ürmenin meyli 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 içi öteversin emirler bir akşamın kalmasın gönülder 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 tolganı günümlerin kutuktayım senimin tolganı günümlerin kutuktayım ürmenin ha meyli 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 içi öteversin ömürler bir akşamın kalmasın gönülder 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 esker erisin eske düşkönde ardadı köylöy kurgan baldardın bakçası dağı esker erisin jarroger klastaşı çanaşa oturgan mekteptin partası tolganı günümlerin kutuktayım senimin tolganı günümlerin kutuktayım ürmenin meyli 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 içi öteversin emirler bir akşamın kalmasın gönülder 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 tolganı günümlerin kutuktayım senimin tolganı günümlerin kutuktayım ürmenin ha meyli 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 içi öteversin ömürler bir akşamın kalmasın gönülder 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 Ошол чапкан колуңуздар ылайым доллар санап калсын, ким кол чаппаган болсо ылайым той берип калсын дейбиз. Ассаламу алейкум, амандаштым, амандашуу парзы экен, аманбаштым. Амансыңбы, жашылык кечеге келген кары жашым. Тамада оğlum Muhammed'im amandassa, kelgen meymanдар алейк алып колду чапсын. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум.
урматтуу бүгүнкү şu menin süygönümün konaktor, bizdin konaktorumuz. Kuş gelipsizler. Şu menin süygönümün göngülün götürüp gelgeningizler üçün bardığınızlarga bizden salam. Dagı sizlerge ayta keterim. Emi muna men sizlerden gelişinizlerge süyünüp muna men emes, biz sizlerden gelgeningizler üçün süyünüp uşunday nemege kuanıp turabız. Gelgeningizler üçün çoğun rahmat, ömrüңүздөр uzun bolsun, kolunuzlar boş, damdan tatıp oturunguzlar. Mындай кылыңызчы, жубайыңызды bir куттуктап коюңчу. Калып кетти го, bir куттуктап коесузбу? Башынан куттуктап коюң. Мына, каяка кол берип атасызбы? Салам алейкум дей баштады го. Микрофон менен куттуктап коюң, жаным деп эле бир. Эми чындап эле мынтип уялбай эле айтайын, куттуктап эле жүрчүмүн. Ушу менин көңүлүмү көтөрүп, men qanday bolsam dagı uşunu kötärip жүрgөн menin süýüktүү janymyň ömrü uzun bolsun, densolygy çyň bolsun, gelejegi geň bolsun. Uşu tilegen oydu Hudaýym bersin. Amin. Öközü eki dünya baktılı yaşaylı degen oyum var. Tilegim silerge dagı. Вообще erkek sizce. Bak, kol veringsizce вообще. Bir konnet verir ekan dep boldu men hazır. Kenizler hemen sizler kutuktap, sıylap, urmattap kelgen büyük geçenin sebepçi ayımına katlı kol cevap verseniizler. Sizler menen amandaşır için mikrofon Gülcanar ejebizde. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү инсандарым, кутмандуу кечиңиздер менен мына биз дагы сиздерди мына баар татып келип төрүбүздө конок болуп отурушуңуздарга чын дилден ыраазыбыз. Сиздерди көрүп биз кубанычта болуп отурабыз. Сиздер менен дайым сыймыктанабыз. Алдыңыздардагы даамдардан татып, көңүлдүү, ырахаттуу отурушуңуздарды каалайбыз. Ana sizde kutuktasın beğenme hayra. Bileyiz mi şey? Canına koyar, ananarak bileyiz ha. Büyük geçeni açık deyip jarıyalığa ruhsat ederiz. Bilesin be. Oldu. Hazır biletiriz. Bileydik hep. Bilesin de otar. Musikası bizden bolsun dağı, sizlerden bolsun. Bilesin de otkandan keyin bir de kesip olsa gerek gelme. Maestro muska dayar bolsa verip koysunlar gana. Bilesin. Келіңіздер, қадірлі меймандар, ұлылатып, сұлулатып, құттықтау кезегін баштай берейлер, рұқсат берсеңіздер, Акимбай ағамыз бастаған жамаатты алғашқы сөз кезегіне жетелейміз. Келіңіздер, төрт отырған ақсақалдар, келіңіздер жамаатыңыздар менен. Қадірлі меймандар, көңіл құрып қойсаңыздар, рахмат маэстро. Көңіл құрауыз, о меймандар. Акимбай ағамыз бастаған жамаат, тағырап айтқанда ақсақал әкелеріміз, жежелеріміз сөзге шығып отырады. Тілектерін айтып, деректерін беріп алсын, көңіл құрауыз келіңіздер. Assalamu alaikum. Бүгінгі туылған күн кешенің қонақтары, Кутманды Кушуак кешіңіздер менен қош келіпсіздер. Ошағы İngilizce işleri, Ceyhun Geceler, tuğulan gün kutlu olsun.
Ne deymiz? Densoğluğun açığın olsun, ömrün uzun olsun. Şu tavşanın ağırdayım şu birge olup. Dağırıp yapıp ömür sürgülü. Şu baldardan, kızlardan suyulmaklarını görüp, oşalardan жақсы günlerini görüp, toyların degele жақсы нәрселерді көріп жүре бергілі. Şunday жайын dasturxonlardan şu жақсылықтарға, toylarga, жақсы күндерге жайын берсін. Дағы şu көп şu жақсы күндерді бірге болайлық. Ошол күндөрдү Алла Таала насип кылган болсун. Дагы бир жолу турган күн кут болсун. Assalamu alaikum tuğanlar. Hoş geldin. Canlar. Tuğanlar mutlu olsun. Ömrümüzün olsun. Dinçoğlukta ol. Şu ardayım şu tavşanlıkım getireştiriyor. Ardayım. Yakşı. Günlerimi geçiriyor eyler daima. Hiç var. Assalamu alaikum. Hurmatli qonaqlar, xush kelibsizlar. Yaxshi o'tib, yaxshi tayyorlaninglar. Nima? Tavshali do'stim. Assalomu alaykum. Nima? Ayash tulonning bo'lsin, ömrünün bo'lsin. Daima shuni kulganlar do'stim bilan vaqtni o'tdirdi. Bundan da ko'p turganlar do'stlar. Yaxshi bo'lsin. Mehmondor, ko'ngil ochib o'tirib, oy deb. Cho'ta dimaraq qo'y, ana. Саламатсыңар, жалбаттар. Ошто бирлемен экен. Эмди арасында. Баарыңарга жакшы ден соолук, ошо жакшынакай сиңдим, үлкөмүн, жакшы күнгө жана тууган күнүң кут болсун. Үлкөм дайыма бактылуу болгула, ден соолукта жүрө бергиле, дайыма жакында ушундай дасторконуңарда ушундай меймандар боло берсин. Баарыңызга ден соолук. Кайра өзүбүз тууган экенбиз. Бүгүнкү тойду жакшы өткөзүп кетели. Arkadaşlar, şu an geçinizler menен Tuğan günün kut bolsun Güljanak. Табышка жүк болсун, ден соолукта болгула. Кудайым насип кылган экен, мына канча жерди кезип, ушул жерде туш болуп, ушул жерге насип кылганына шүгүр. Баарыңарга заманыбыз тынч болсун. Ден соолукта болойлук. Талашканыбыз сый болсун. Ар кандай нерсени мындай неме кылгың келет да. Ошондо көңүлүңө жакын досторуң, туугандарың, жора жолдошторуң болгон жакшы да. Мына кандай сону, бактылуу күндөрүн адам качан бактылуу болот десе, дайым бактылуу болбойт экен да. Бактылуу күндөр, минуталар болот экен. Ошол күндөрүңөрдүн бири ушул күн. Бар болгула, аман болгула, ден соолукта болгула. Рахмат, тілеңіздер қабыл болсын. Атаған билеттер тапшырасыздар. Қош келіпсіздер, бар болыңыздар ғана. Билеттер тапшырамыз. Сезілбестен күндіріпті судай айыл Ажырмана жашай беріп менде Кетпей тұрасыздар, сағындар, кетпей тұрасыздар. Сағындар, кетпей тұрасыз, басыңыздар қайра. Келіңіздер, басыңыздар. Кетпей тұрыңыздар.
Kınamese eje singdiler süyleyip köngül biraz kelingizler. Kim var abi? Çıkpay kalganları var, kalıp ketpedi mi? Kim çıkpay kalgan bolsa gelip koşulup kalыңızlar. Ana men süylebey kaldım dedingizler. Gülcenar, бүгүнкү туулган күнүң куту болсун. Өмүрүң узун, ден соолугуң чың. Şu ballarının yaxşılıklarını görüp жүрөк. Табыш окуңор бактылуу болгула. Gülcenar эже, бүгүнкү туулганыңыз куту болсун. Дайыма ушундай жаркылдаган, бал тамган тилдериңиз менен бизди ушинтип жакшы немелерди бересиз. Кандай эле? Мотивация бересиз. Ошондой дем күч берип жүрөм дайыма. Агай менен дайыма бактылуу болуң. Агай сизге да ден соолук каалайбыз. Эжекебиз ушинтип сүйлөп алып жүргөн сизсиз да. Болду. Калган кошулабы? Анда бар бетинен өп коюңуздар, белекти берип койдуңуздар окшойт турса, бир бетинен өп коюңуздар анда келиңиздер. Рахмат, келиңиздер бийлейлик, кадырлуу меймандар. Рахмат, музыканы алмаңыз. Табыш ака, келиңиздер эми. Башында сүйлөгөн аксакалдардын атынан, мынау эже сиңдилердин атынан баарыңыздарды алгачкы бий кезегине жетелейбиз, келиңиздер.
келиңиздер. Кане калган сөздү баштайлык. Жакшы тилек ойлору менен келип отурат. Тилектерин айтып, билектерин тапшырып алсын. Кане келиңиз. Daha bir жолу assalamu алейкум, урматтуу бүгүнкү кечеде отурган биздин туугандар менен чындап келсек баарыбыз туугандарбыздар. Мына бүгүн ушул досума өтө кубанычтуу күн болуп отурат. Себеби аяш биздин бүгүн туулган күнү. Ойлойм досумдун да туулган күнү деп. Экөөбүз чогуу бир келет. Себеби мындай экен да, бул туулган күн өмүрдөгү эң жакшы күндөрдүн бири. Ушул туулган күн бар үчүн биз ушул жарык дүйнөдө жашап, ушундай катап шилтеп, ата-эне болуп дегендей, ата-энени сыйлап, же болбосо ата-энени сүйүнтүп дегендей ушул нерсеге жетишип атабыз. Ошонун баарына күнөөлүү болгон ушул туулган күн. Ошон үчүн айтайын дегеним ушул качан канча болбогон, кайсы жашка чыкпагын, 90го чыксаң да, 100гө чыксаң да, эч кимге айтпасаң дагы ичиңде жылуу сезим пайда болуп турат, бул сенин туулган күнүң. Ошон үчүн бүгүн туулган күн бул өтө бир өмүрүмдөгү эң жакшы күндөрдүн бири. Себеби биздин бар болуп ушул жашоодо жашап атканыбыз. Ошон үчүн айтайын дегеним аяш ошол бүгүнкү туулганыңыз кут болсун. Ден соолуктуу, өмүрүңүз узун болсун. Ардайым ушул досум экөөбүздөр бая айткандай, баураш, шабыраш баары бир сүйүнүчтөрдү мына ушул жерде келип отурган ак тилек менен, жакшы тилек менен келип отурган тууган урук, жур жолдош, дос жар, ар бири жакшынакай сөздөрдү айтып ушулардын баары кабыл болсун. Ар бир сүйүнүчүңүздөрдү, жакшы бир ийгилигиңиздерди ушул тууган урукка, дос жарыңыздар менен бөлүшүп жүрө бериңиздер. Биз ошол жерде ар дайым чогуу бирге болобуз, чогуу бөлүшкөнгө даярбыз. Жакшы ийгиликтер жетип жүрөбүз. Дагы бир жолу туулганыңыз менен. Assalamu alaikum туугандар. Жеңе туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Табыш экөөңөр ар дайым ушу кол кармашып бирге жүрөңүздөр. Бала чаканын убайын көрүп, уул берип, кыз чыгарып дегенде жеңе. Өмүрүңүз узун болсун. Мына табыш али сенин майрамың менен. Жеңемин майрамы сенин майрамың да. Ал бир жолу жеңе туулган күнүңүз менен. Жеңе кене дебедим ой. Аны башка жерде айтам да балачка. Бүгүнкү кечти конокторго кош келиптир. Кош дос, болуптур. Çocuk hayvanlar mutlu olsun, nasıl açık olsun, ömrünüz uzun olsun. Daim uşaklar tümden günler bir göz bir örneğe. Ama çakarlık aksiyonlar, kollar başıp, öp ömür sürüyor. Kim çoğulдар, Merlemek, Rahmat Sağadan, Eşim. O jigitçin bilir. Yaxşı, bugün bütün son günlerinde işte narkotikte geçir boğular. Oğlan var mı? Şurada jakşınlar oturaylı. O şeylerle sıyırdı. Rahmat. Сиже бүгүнкү туулган күнүңүз менен аяш ошо дайыма 80 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык юбилейди белгилеп жүрөңүздөр. Дайыма ушундай досторуңуздар, тууган уруктарыңыздар дайыма бирге болсун. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен. Коштоштарбы? Тилегиңиздер кабыл болсун, атаган билектерди тапшырасыздар. Кош келипсиздер. Кетпей турасыздар, а? Сүрөткө түшөбүз. Кетпей туруңуздар. Келіңіздер, қалдырып меймандар, көңіліп қойсаңыздар, құттықтау кезегін ұлантап азырқы сөз кезегіне шыға тұрған инсандар емелекеміз бастаған жамаат деп жаздырып өтті. Барыңыздарды азырқы құттықтау кезегіне жетелейміз. Емелек ауыз бастаған жамаат, барыңыздарды ежелер менен, жеңгелер менен құттықтау кезегіне жетелейміз. Сандырын аласыңыздар.
toyları gelip tursanızlar ha. Bana mesela hazırkı futbol gezegi Emine Ağız başlagan cemaat olsun. Köngül bir ağız kelingizler. Assalomu alaykum. Ece, o'z bayramimiz qutlug' bo'lsin. Xudoyim umrimizga, rizqimizga baraka bersin. Sog'liqlarimiz suyulsin. O'sha Tovush akam ekan vaqtli, vaqtli umr surmizlar. O'sha Xudoyverdim yaxshi kunlarini ko'rib, o'sha yaxshiliklaringizda bizga bo'layli. O'sha har doim bir-birimizning yaxshilik kunlarimizga guvoh bo'lib yuraveraylik. O'sha sizlar bilan biz suyuqlanamiz. Yaxshi odamlarsizlar. O'sha to'ylar aramizda jarqirab chaynab yuraveringizlar. Sizlarning qatoringizda da biz yuraveraylik. Aman bo'layli, hech qanday tuyg'anliklarimiz. Ejeke bu ejeke жақсы сөйлеп олар. Сөйлеп. Баша сөйлей берме? Ejeke бүгүнкү туулганыңыз кут болсун. Мындай туулган күндөрдүн дагы көбүн тосуң. Жүзгө чыгыңыз. Акам дайыма колтукташып, ээрчишип, басканыңар бакча болсун, тапканыңар акча болсун. Ошондой ака? Дайыма ээрчишип, колтукташып, жашоонун жакшы күндөрү көрүңүздөр. Туулганыңыз кут болсун Ejeke. Sen aytkaның ке. Rahmat, trenizler kabul olsun, atılgan birlikleri tapşırasızlar. Hoş gelipsizler, hoş gelipsizler. Get Petroslar, o get Petroslar. Kendinize adamı mimandır aldığınızlarga menin batona cemle çakırayım bir kol çoğap koysanızlar bugün geçerinize şanla böyle bir çarmak karıp versin. Kol çoğap koyuz kendinize aldığınızlarga batona cemle çakıravuz. Barınızları bilge çakırıp bir gömüldür ırlap versin bana kol çoğap koysanızlar. Kendinize. Көңүлдүү кушак кечиңиздер менен Ejeke туулган күнүңүз менен башка жерде ырдап мен туулган күнүмдү ырдабадым деп сизден коркуп акама көлөк жүрүп ырдап атабыз. Өзүн жакшы көргөндөр, шат күндөр кабыл алып коюңуздар. Uğransam vermez, kaçırsan gelmez. Yerim çeliğim bilge
Келіңіздер, қатарлы меймандар, рұқсат берсеңіздер, құттықтау кезеңі болған тәуірі айла жоғы меншікке шыққандарды қайра келдештағы қиын болтады. Тоғырданы көріп отасыздар. Қануеті баштаған жамаат тәуірен үшін оң қанаттан, жүріңіздер, барыңыздарды кейінгі сөз кезегіне жетелейміз. Қануеге басыңыздар. Рахмат, майыстро. Келіңіздер, кейін елеспей қалған болса етірақ келсеңіздер, құттықтау кезеңін ұмамталы. Ешкім қалып кетпесін. Алдырақ жыл болыңыздар, Қануеке. Алдырақ жыл болыңыздар, алдырақ келіп алсаңыздар. Қанамесе, азырқы сөз кезеге Қануеке қауыз баштаған жамаатта olsun. Көңіл бір ауыз келіңіздер, ол меймандар. Ассалаумағалейкум, бүгінгі қонақтар. Ниетінен бүгінгі жаңа туылған күнің құт болсын, өмір ұзақ болсын, көп жашағын, тілеген ойлаған мақсатыға жеткен, үй білуменен бақытты болғын. Шу дайым еле шу чалым екең, балдарыңмен шу бақытты болып, көп игіліктерге жетішкіле. Dünyada qancha adam жақсылық қалаған болса, біз де ошончо жақсылықтарды қалаймыз. Көп жашағыла, өміріңер ұзақ болсын. Ошол. Дағы бір жолы туылған күніңмен. Nereye uzağı? Жақсы қалотлықтар айтылды. Тавашеке, жеңе. Şu aytılan қалотлықтар бар, қаулы осы біз қосылабыз. Жеңе, көп жашан. Akam öküm ek düğüne baktı oldular. Şu balların жақсы günlerini görgülü şu. Büyüğünce şu жайылған dasturgan zayma жақсıqa жайылsın, жақсы günlerini görgülü diyor öyle. Janazеңе туған күніңіз құтты болсын, өмір жашыңыз ұзын болсын. Şu Tavaskan күніңе қаңғысқа тоңар, екі дүние бақытты болғыла, денсаулықта болғыла, işlerine ilgili dünyadaki bardық жақсы нәрселерді сіздерге қалап кетеміз. El қатар барымыз. Тынч болыңыз деймін. Şu arkadaşınızdan menen бүгүнкү сонун кеченин коноктору. Барыңыздарга ден соолук каалайм. Ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Ушул баарыбыздын башыбызды бириктирген Жанаранын бүгүнкү өздүк майрамы менен куттуктайм. Жанара, туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун.
Табыш экенин жаркылдаган жары болуп, биздин сүйүктүү досубуз болуп, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Кудинин жакшы күндөрүндө чогуу болойлу, ар бир ийгилигибиз, ар бир жетишкендигибизди чогуу көрүшөлү. Ден соолукта бол дагы бир жолу, мындай майрамдын көбүн тосолу, Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу коноктор. Бүгүн ушу Жанар Табыш аке, Жанар деген 2017-жылы Табыш аке көкөгө түшүп келгенден бери ушу биз баарыбыз ынтымактуу болуп жашап келе атабыз. Кудай кааласа мына 2025-жылга чейин канча жыл болуп кеткенин эле билбейбиз эбичи. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Жанар мен өзүм сиңдимдей болуп, жем жок же сиңдим жок дегендей бир тууган, өзүм бир тууганымдай өзүм көрөм. Жакшы көрөм. Табыш аканы акамдай көрөм. Ошо Жанар бүгүнкү ушу туулган күнүң менен Жанар туулган күнүң менен куттуктайбыз. Ден соолук, узун өмүр, бакыт, дайыма ушундай айым ушундай жаркырап жүрөр. Көңүлүңдү ачык болсун дайыма, ушу дайыма макташтырконуң аңгат болсун. Табыш аке ушу карылыкты бирге өткөзүп, сизиң бизиң болуп, буйрук Кудай кааласа буйрук насип кылса дагы, мындай бул жерде болбосок дагы Кыргызстанда жолугушуп, катташып жүрө турган күндөрүбүз боло берсин. Ошо ден соолукта болгула. Саламатсыңарбы бүгүнкү кадырлуу меймандар? Баарыңыздар бүгүнкү кечеге куш келипсиздер. Акам жана жеңем. Туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дүйнөдө кандай жакшылык болсо баарын тең каалайм. Акам менен эжекебиз сонун үй бүлө. Арбак бар болгула, жетелешип кылым жашаңыздар. Баарыңыздар бүгүнкү кечеге куш келипсиздер. Могу жолугунун атынан подарка силерге айтып коюн дедим. Карабесе, билектерди тапшырасыздар. Куш келипсиздер, бар болуңуздар. Кетпей туруңуз, сюжет көрүшүңүз, кетпей туруңуздар.
жүре турган insanlar бар екен. Kol varsa bir kol çağ koyasıdır ha. Kendinizden ezigeleri basınızlar buna. Janır bir kıma sindileri kendinizden basınızlar. Har bir sözlü erkek kişi başlaganda жақсы дейт. Sizden başlaydık ha. Keliniz. Assalamu alaikum jamaat. Taush Murat. Ashli bo'lgan bo'limidan chin yurakdan Xudoy bergan yaşarınızda şu qarmashqan bo'lingizlar, to'ylikka olsun, har doim shu tug'ilgan kutlu olsun, to'y qilib, har doim shu yaxshilik kunlarda gana o'ynab kulib yuraveringizlar. İşingizlarga iyilik, tinchlik, omonchilik bo'lsin har doim. Assalomu alaykum, hurmatli janobllar. Bugungi Ejevning tug'ilgan kuni ekan. Qutluklaymiz. Eng sog'likda bo'linglar. Ardam yüzümüzden kuluk etmesin, tezde ko'ngil bergan vaqtli bo'linglar. Bola chaqangizlarni boyib ko'rib ko'p jasangizlarda. Vaqt bo'lsin. O'zingizga yashayversin. Druga, жаңы кирип келген жашың куттуу болсун, майы сүттүү болсун. Кудайым кошкон аяшы менен түбөлүккө бактылуу бол эки дүйнө. Адамга өмүр керек, сыры терең, өмүрдүн ар бир сааты кымбат белең. Жыл сайын ушул күндү белгилеген, куттуктайт сени досум туулган күнүң менен. Балдарымдын бактылуу күндөрүн чогуу көрүңүздөр. Небере, чебере, кыбыра, тыбыра, жытын жыттап, баардыгын сүйүп жашаңыздар. Mikrofon жақын ұстаңыз. Кандуу кечиңиздер менен урматтуу коноктор. Туулган күнүңүз менен Гүлжан эже. Табыш эстемекеңиздер дайыма бактылуу болуңуздар. Үйүңүздөрдөн дайыма береке үзүлбөсүн. Кудайбердинин жакшы тойлорунда жакшы дайым эле жакшылыктарда бирге бололу. Баарыңыздарга ден соолук. Кудайым эки дүйнөнүн бактылуу берсин сиздерге. Туулган күндө эле адамдын өздүк майрамы, эң сонун майрам дейм, ар бир адам өзүнүн күтө турган майрамы. Ошо бүгүнкү туулган күнүңүз менен көп жашаңыз, тезде менен бактылуу болуңуз. Дайым эле жакшылыктарда, тойлордун үстүндө, сонун майрамдарда дайым эле бирге болуп жүрө берели. Баарыңыздарга ден соолук, заманыбызда тынччылык болсун. Assalamu alaikum. Şu geçen konukları, tuğanlarım, akalar, eceler, dostlar, klastaşlar, bir tuğanlarım, çengelerim, akalarım. Ben şöyle atam diyorum. Dostum tuğan günüm menen. Yüzünden ketpesin, daim ушундай жаркырап, суп-сулуу болуп жүрөр. Акам эрчишкен, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Минге чык досум. Ден соолук самгону. Гүлжанда дагы мен деле суп-сулуу боло берет. Улап кой деди го. Мен босунан бери сүйлөп атам өзүчө. Тилеңиздер кабыл болсун. Куш келипсиздер. Эми жакшы тилек айтышты. Тилектерин кабыл кылыңыздар. Куш келипсиздер. Кетпей турасыздар. Сүрөткө түшөлү. Жарык эт. Сүйрейік біз бірге қағып қос қанат. Сенің жалың маған дұшпан қас болар. Мына біздің достығымыз секілді. Баламызда бір-бірімен дос болар. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңмен мақтанам. Достығымның биік қылған тұғырын. Менің досым барлығынан жақсы адам.
Kelingizler mehmanдар, mına бүгүn табыш агабыз сонун президент алып келип коюптур. Мына президент тапшырып коелу. Siz бул жакка отуңуз. Бул жакка отуңуз. Эң жакшы көргөн, эң шайыр, эң шустрый эркектерден үчөөнү чакырып беребиз. Биринчисин айтыңыз. Siz ham даярданып туруңуз, а? Биринчisi. Kanibek. Opa. Kanibek. Kanibek'e siz çıkart geliniz, geliniz. Kol çabuk koyasızlar, imanlar. Çakırlar, kol çabuk koyasızlar. İyi mi siz? Sırak bakmayın sırak. Неме, Назира келип койсунчу шайыр. Nazira değil. Hayır, var. Jamal sonum oldu da benim oldu. Basın neden, canımız. Kimsin? Timur Ukan. Opa, Timur Ukan değil. Hayırlı otur. Basınız, men çakırgan жоқ. Toyda söz çakırda da aytып koyun. Kimsin? Неме, Канибек Аяшымдын аялы Эльмира келип койсун. Opa. Siz de gelip koysun dedi. Men ayttım, başka çayda dayanıp durum. Akıllısı. Allah, gel çıkalım. Ya o kadar. Sancılar kardeş. Hadi oldu, kaldınız. Basın. Şunda kanka yok kaldı. Kaysı birine? Avaz geleversin dey. Sancılar kaldı. Bas. Basınızlar hemen beleklerini verip koyuyorlar. Жүрүңөр мына, үчөө бар болуп калдыгы. Дагы бир өнүм. Эми азыр бий конкурсу боло турган болсо, неме? Музыка алып турмузчу? Эгерде бийге шыктуу конкурс боло турган болсо, Бийлетпейбиз, кыйнабайлы. Чыныгүл келсин, жакшы. Чыныгүл дейт. Кана? Во. Дагы бир өнүм айттым, бул жагы үчтө болуп калды уже. Эми аксакалдар. Даргүл келчи, Даргүл окшулардан Даргүл келсин. Dargül deyt. Ana. Oyuna köpten beri çıkmadan ayınlar çıkmadan bugün ha. Ama saksılar, bugün ırdayız değil mi? Günler andırlaylar mı bugün? Çok bileşet oldu. İyi, neye gittik ulan? Ortuna veriyorsun ayıtın anda. Kanin. Kanibek abi? Ya, men çakırmadım, mına Tavuşaka çakırdı. Siz çıksanız getip kalsın, geleveriniz. Oldu, sizlerge ruhsat bereriz. Oturumuzlar, toyelere oturumuzlar. Kalgansında jakın turumuzlar. Bunday turumuzlar, jakın turuversinler, çünkü işkizleri vurmay. Uçurasa başladыңыздар ғой. Жақын тұрыңыздар. Çıkыңыздар. Оңай эле, жөн эле, суроодунда бирдекеле айтып эле, эптеп приз алып азыр. Кадырлуу меймандар, мына Табыш агабыз менен жана жеңелип чакырган оюнчулар оюнга чыкты. Биринчи орунга Тифал, экинчи орунга дагы соңку листтери бар экен, үчүнчү орунга Кружка, калганынан майда чүзө бийле. Оюндун шарты оңай эле, көңүл бурабыз меймандар. Men A desem A'dan, B desem B'dan bir stroşka örnek koyuyoruz boldu. A'dan oradayız, bir stroşka, gittik. Aha, turayla, zaten kalktı. Gittik. Altının sen mendeli, oydu bilsen, ardayım benim elem, birge yürüsün. Şaşırırsınız oğlum. Ah malım ay ah malım, ah tuzundu tatkalım. İyi kol çalmayınızlarsa. Kimse, gittik. Ay çıktı kara çay, Ya! Lan size ha? Gittik, takıldınız. Gittik. Kızıp kaldım oğlum. Aya yiyecekke,
Oy oy Ece. Kızı bileyim dese. Tarzına kettik. Altının beregiri, Onu ayıttı. aylı tün, türküsün, sen yanında jürçüsün. Kol çarpmamızdan konkursantlarına. Repetitsiya büttü. Eğer 3 kadar sanayan kim aytalması oyundan vili. Aldırakçılığınızlar, aldırakçılığınızlar. Dağı şu tamlaydan başlayız. Sı tamlasından gittik, sı. 1, 2, Suyu kanday gömüldü. Yani avtorisi oldular mı o zaman? Da yazıp verdiniz mi? Var mı şunlar? Suyu gömüldü dedim. Kettik. Suyu geleni geteni. Bunda yaran var mı? Kettik. Sen kalır göncayda. Sen gülsün gönül dolu kurgan canға. Çoğunun avtorisi olduk mu? Sen tattın baymağdan karaçı. Var eken. 1, 2, 3. Bakın hava gettiniz. Hava gettiniz bunu alın. Değil mi? Ama priz alıp alınız. Bir koyak gettiniz. Şartına kaçatken mi bunu? Sizge. Çakmak turup alınız. Sığdan gettik. Suyunun kemesi, celiri celeyi. What? Şartla tavatken bu. Kı'dan başladı, Kı'dan. Aydan yürüp ben sana tanış. Yaman şaşırırsız oynanan bir obon degen nerse yok kovuna kişi değil. Kettik. Qaydan жүріп саға қабылды. Bolat. Kı degenge çok. 1, 2, Bolura İngilizce, Kıtayca, Özbekçe kettik. 1, hazır dedi bak. Küçük duruyor degen diyor. 1, onu da gep getirmez. Pıştınız mı? Onu o belek sizge. Çakın durun, sizlere kaldınız ayındadan. Gettik. Ayradan seni sana. Sol çarpmanızda ayındadan biri kaldı. Kettik. Dayarsız mı? Tı tanmadan, tı. Tavlaydana tı. 1, çöktük. Çöktük. Koyundu. Tığdan gittik. 1, 2, 3. Boyatırımız yanında. Sizge bir priz veririz dağı. Orunduktan ormanımız düşkensiniz. Tığdan Kalimek'e gittik. Oğuz sen tahttan kişici. Takıdırım gittik. Çalkanakta jettirmey baracak. Alçaklarınızdan ayınlardan biri de alıp atatma. Aldırak çıkağız, dayarsızlar mı? Emi mı tanıdan gittik, mı? 1, 2, 3. Rahman, makavat çok da veş, bayık takma. Hoş geldiniz, barbar olsun. Buyur Rahman. Mı'dan gittik. Meykin gündü nuru tövülgün. Çöktüm. Mayayı bana baktım, mandayla cazdan baktım. Ay, tamam nazı gibi dayıkken o ya. Vı tanımadan, vı. Bozmaya, edemeye жизнь. Bozmaya. Borcu 10 biletken var. 1. Lila lila lila. Var aytarım da sen. Lila lila lila. Lila lila la. Oh var. Lila lila lila. Lila lila lila. Bu arada bravo. Olur çıkkanda bu ya saçmasamız gerek olmanda. Kı. Kı. 1. Hallo hakkala. Şeyda. Oy ne diyorsun sözlere oynadın lan. Koyarız. Kızlar can tattık. Onda çıkı oyuna kala özüme. Ayıp ayıp kızlar. Katuba. Anlattınız. Hakikaten tamla dı. Dı. Мой милый, я всегда с тобой.
Siz doktorunuz kızlarınızı ne görür mü? Kettik. Bu arada tura, bu arada. Kadriyet Mırza kolçağılar var mı önüne? Bizim ayımız kaçı? Kolçağı koysanızlar kolçağı mene birinci çoğunca hani ayıplarına verevereydi ha? Kolçağı koyalım imanlar. Hani mekan buna işte orada nasıl dağılı çay içsinler ha? Bol bol. Özünüzün deklamasyonlarında durganlarınızda sizlerge tartılap koyayım. Gülcan men janıma gelip koyasızlar ha. Kelingizler, men janıma gelip koysanızlar. Men bugün sizleri çakıraverem, sizlerin toyunuzlar da turab.
Siz bul жаққа тұрыңыз. Siz bul жаққа тұрыңыз. Болды. Мында қылайлы. Hazır maestro muzika koyup birinci ököz biyleyimiz. Ököz biyleyimiz. Kişilere bir 3-5 sekund ele. Maestro muzika dayar mı? Kalsаңыз жақсы билесе қол чабасыздар, жақсы билемесе қол чаппаңыздар. Майлы қапа болса қапа болу берсін. Себебі билемегенде не қол чабасыз, тұра ғой? Даясыз ба? Кеттік. Шөпелі. Kızı iyilikti. Koyup durmuş hiç yapmıyor. Buna kişinin bunu kullanmıyor. Gelin İsmail canıma. Siz kaçıp durmuşlar, siz durmuş. Tuğlamı neyse göz bileyiz. Kettik maestro. Bir ayakın gettasın var. Ortamızda bileyiz dedim var. Ben canım hatırım. Tavşanımızın biyine kol çağı var mı? Ayımız kaçı? Emin sizge soru. Muna ol kol çağıға kim arqылы жеттіңіз? Uşu oturgan el arqылы jettim. Çöğünçe. Kim arqылы жеттіңіз? Бул адамдарга тамада аркылуу анан жолдошум аркылуу жетти. Kol çağıngızdarчы. Жанына тұрмаңыз. Көрдіңіз бе ким арқылы жеткеніңізді? Жанына тұрыңыз, жанына. Кетпей тұрасыздар. Al. Bir oz, ha? Sen Qarasudan bulursun bu? Xanibet razı qıptay sületken nərge. Razı qıptay var bu? Deme balaqı. Oşonday ölü ört. Kıstırğандай ele oldunuz aka. Örkünday ver. Şimdi talantın örtsüzlük. Şon men kişine. Men son kıstırğандай ele oldu ha. Rahman. Az koy biliyoruz. Bunday kılaylar. Kadırlı meymanlar benim kolumda hazır. Buna sol. Derip koyça. Alo. Benim kolumda buna sol übilöge tübölüktü belek kılan degen kartinka turat. Ökümüzden süretimizler benim tuğlarımda. Göp toyda görüp çülesizler. Orusça aytkanda aukцион baştaldı. Kim belek kılan degenlerim olsa kollektif mi, cemaat mı, jolo joldoş mu, jololor mu bilmedim bu. Baştalı senası 2000 rubl. Belek kılan degenleri var mı? 10 oldu kötörüp aytабыз. Baştalı senası 2000 rubl. Kim belek kılan degenlerim olsa 10 oldu kötörübüz. Rahmat maestro, muzikаны alып turabыз. Men sizlerge ukpay aytam, başına fikir aytыңыздар. 2200 dedi. 2200'den ötkönler var mı? Kim ayttı? 2,5 bin. 2,5'dan ötkönler var mı? 3000 dedi o. 3000'den ötkönler var mı? 5 kere sanayız. 1 2 3 4 5 kol çağıp koysanlar gelip koymayın canım basınızlar. Kim 3000 dedi basınız. 3000 dola gelesizler ha. Basınızlar. 3 dedi. Geliniz. Biz 3 adam verdik. Oldu. Onda bilemizler suylamızlar ana men tapşıram. Ayş, sana öte mындай елдерге айтпастан саған мындай екіні айтам. Өмірің ұзақ болсын, көп жашағын, жүрегін ойлауын башладың деді. Біз жолдың атына именно жолдың атынан саған ең жақсылықтарды қалаймыз. Dünyada en жақсысы қалаймыз.
үй менен уям актылуу. Ушуну бекем карма. Сөксөң өлдү. Табыш кет. Сүрөт. Ардайым. Естептирим ушу жоролордун атынан бар. Аяш өз майрамыз құтты болсын. Бақытты болыңыздар. Тапшырып қоямын. Сөйлесің? Сіз келдіңіз бе? Мен дағы ушул жамаатка кошулам, менин жолдошум мени чыгарды. Ошол сүрөтүңүздөр эстелик болсун. Үкөлөрүңүздүн, жоролоруңуздун, досторуңуздун, инилериңиздин атынан болсун. Үйүңүздө ар дайым жаркырап илинип турсун. Ар дайым үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Тапшырып қояңыздар енді, байшаман. Тапшырып қояңыздар, қол шағып қояңыздар, меймандар. Рахмат. Қана берсе урматтуу меймандар, көңіл құрсаңыздар, ақпат вазен болып қалды. Мына ошол биздин акелер жақ батасын берсин. Амин, амин, амин. Көтөрүлө билекте жараткан Алла берсин тилекте. Амин. Бүгүнкү кеченин коноктору жакшы көңүлдүү отурдук, жакшы сый болду. Табышалы жыйынын жанат. Дагы бир жолу туулган күнүң куттуу болсун. Денсаулыктарың чың болсын, өмірлерің ұзын болсын, өрішің жайып болсын, ардайым шу табышар екен қол қармашып, дағы далай туған күндерді өткізгілі, шу жайылда сұрқынуын ардайым шу жақшылықтарға, шу қолдардың атын, қыздардың атын тойларына жайылы берсін. Ошол тойларда бірге олайлық бардығыз. Шу келген жамаатқа дағы рахмат, сіздерді шу туған күн тосқыла, тойларды кылгыла, той бергиле, ушундай жайылды сорпонду жайылтып, элдин батасын алып жүрө бериңиздер. Анан ошо жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун, үйүңүздөргө эсен аман жетип алыңыздар. Амин. Аллаху акбар. Амин. Амин. Мына туугандар баарыңар тынч болгула, табышалы. Мына ушу Гүлжанардын туулган күнү куттуу болсун дагы бир жолу. Ар дайым ушу дасторконуң жакшылыкка жайылып, ар дайым ушу жакшылыгыңарга келе берейли, а? Туулгандар баарыңар тынч болгула, ушундай жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берейли, ар дайым баарыңар. Амин. Аллаху акбар. Оң колду көтөрөбүз, эми келиңиздер, кадырлуу меймандар, оң колду көтөрөбүз. Мына ушул колдор кайралды түшкөнчө, сиздер менен мына ушул табыш агабыз менен Гүлжанар эжебиздин үйүндө тойду көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар, аман болуңуздар.